Yet Shaban Paish ki kubo ki banyak ini page wai kimat berkongsan. Anwan ishim benta Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi hakajing rakhe ya ka Jubilee kesiar jong ka North Eastern Council hasilong lasai ke sengi on play ya ki project repair. Penkre keseng BJP na Meghalaya ya ka jingwan jong Menteri Rang Badu Kari pelong ya ka bike rally na ka benta ka Roy Kepar. Pelong keseng BJP Meghalaya ya ke program pendung dekot Hagaro Hills ya simbentau organizational in charge keseng na Meghalaya Urupam Goswami. Bat pelie Menteri Rang Ba ka jela konrad ki sangma ya ke football stadium ha PA Sangma Sports Complex Haturan. Ki kubo ki bebnya Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi unsawan ishim benta ha ka jing rakhe ya ka Jubilee kesiar jong ka North Eastern Council ani NEC ha shilong bat unsa ai jingkren ru ha ka jingelang ka banlong hamadan pulo. Modi unsa play perdaru ya ki project berkongsan jong ka negatan ka berkentup ya ka Indian Institute of Management IIM Shillong ki 4G Tower jong ka jela Meghalaya un play ya ki project jong ka NEC bat ki project ka jela bat un bu mau nong remru na ka benta ki wei ki project. Hagan ni kesengi on ya don langru Menteri Ketnat Kampo Yeng Amit Shah ki Menteri ki Donor ki lat ki jela bat ki Menteri Rang Ba ki jela kathan chetela mingi bat ru ki Menteri kesoka pedeng ki ba nakane kathan. Ki dekot keseng BJP na kanong ba Shillong ne kesengi ke lepelong ka bike rally ka balasdang na du ka madan Yaureng Hep ha Fire Brigade Kebalaya keleng kenong ba bala penkut pad ha office trekam jong kene keseng ha Biva Road. Lakawe lama ya kene ka rally da State President keseng uba Ernest Mauri bad Menteri kesoka jela uba Sanbo Shulai bat kiwei ki dekot rang ba kene keseng. Abakran bakar DD News Meghalaya uba Ernest Mauri ulaong ba ka bike rally la pelong da ka jing temu ban pen sapriang jing tip halor ki kampen roy ha ka jela nagi scheme repair balawanra da ka sokar Narendra Modi. But ya kene ka bike rally la ai keteng da ka rally for development. This is the sign of welcome, and we, as the party, in collaboration with the people of Meghalaya, we welcome our Honorable Prime Minister tomorrow, his program here in Shillong, and we want that we should have more development in terms of infrastructure, that is road, hospital, medical college, engineering college. We all want for that. Kaseng Bharatiya Janata Party lani BJP mendagasngi ke pelong ya ke program rung dekot ha Ruzubel Para Garu Hills sachwa ka jingwan jong Menteri Rang Ba Adu Narendra Modi syaka jela la syai kesngi. Udekot barang ba ubalong unong aiktien keseng BJP Assam ubalong ru unong kmi kam jong kene keseng ha Meghalaya Urupam Goswami uladon lang ha kene ke program haringkat kiwei ke dekot keseng na ka jela bakentup ya u Benedict Marak u Dipul Marak bat u Sukaram Sangma ki badang syurung dekot dang shen. Menteri Rang Ba ka jela u konrad ki Sangma ula play ya ke football stadium ha ka PA Sangma Sports Complex da kup gre hatura. Ka jing penhe ya ka ni ke stadium ka bala saknam ha ka history ha ka bala pelong teng ya ka tura football league batru ya ka Subroto Cup. Ka long ka projek ka bahe bala wanra da ka sorka jela. National penbit penbiang ya ka ni ke stadium da ka buj start bamenta. Ka long ru ka football stadium ka bahe tam hakari ka bangyam khandai hajar san spangut kibriu. Ka ni ka stadium ka dei shibenta jong ka sports complex. Lashna ka jinglot ka balakot syaka shispa arpunyo point nyuklur tingka balajan depshna pura. Ka ni ka football stadium bat artli ki indoor stadium ki don ha ka jaka ka bapalat khatnyau hajar square meters. UMLA kanong po uba Meryl Bonds em ulapun ko burom ya lightly ki organization jong ki shnong nakabenta ka jingwan shakmat jong ki ha ka National Rural Livelihood Mission ni ka NRLM. Kini ki kentup ya ka kentup lang village organization na ka shnong maulong
kaya snok tilang village organisation nagasnong Maulong bat kaya snok tilang village organisation nagasnong Nyang Barilum kibahap apo kanong po constituency agane ke program penkuk burom la sam ki memento bat ru ya ke song pisa she ki nongelam bat ki dekhot jong kini ki lightly ke organisation uba Merrill Bonds aim ula kentu ya ki nongelam bat ki dekhot jong kini ki organisation baki nang yai trei ban shakri ya ki em lang ka salang bat ru ban pen urlong ya ke jing tmu jong ka NRLM ban penkuk bor lang ya ki kenthei bat ki long kemie bat pelaj ya ki na ka jing duk jing kerdo itu yang interest kalau sana kalau ini school ngikmeti bagaimana cepat bagaimana cepat ini beliau yang price ini beliau hari menjaga jadi pengurusan yang di student di kelas school kebuan cepat hari exam ya apalagi kelas school lagi dengan SSLC dan KHASI, metrik dan atmosfer bagi dia kawan, kan no, ini kita kita gimana? Jauh di rumah dari gimana? Nama bagi susu yang dia, bah ikut diksi ini pas bahagia. Ulat Kejala Arunachal Pradesh bat Meghalaya Brigadier Dr. B.D. Mishra retired ula ajeng tren syaki officer ke Indian Army ke Eastern Air Command Headquarters opo Shillong Meghalaya ke Khatsan Tarik mentau benai. Ulat ulaban halo ke jingadai bajan hapdengi pajba bat kesipai na ke benta banwanra ikaroi kepa haga than chatei lamingi ula ong ba ka jingadai hapdengi tenat sipai bat ki pajba kan wanra e ka jing sngo shngan hapdengi bebun balang khamtam haga bakmi ya ka jingle donbor jongkiri bemajan mentapan ini pej ya ka jing long jiman kusim beneng Shillong ka jing shit ka long khat pra point knai degree Celsius bat ka jing kriat ka long nyo point r degree Celsius ka jing skam gau hau ka long san pulain shispa men step bat nyo pun rianu shispa jan miet ka sun beneng kan rang haki babun ki jaka sa sisian pan ipen kan mawi pi be kan ga khubor jungi pila ban page live ha ka YouTube channel bat ru pila ban page i khubor ba man la ga sngi ha ka Facebook ka Twitter bat Instagram jong ka DD News Shillong Shaban poi shik bakut jong ka thup khubor ni pe byang sa asian ni kini mat bakong san on wan shim benta umin jurang ba du kari Narendra Modi ha ka jing rakhi ya ka Jubilee ksial jong ka North Eastern Council ha Shillong la shai ga sngi on play ya ki project ba repair Penkrek keseng BJP na Meghalaya ya ke jingwan jong umin pirang ba du kari pelong ya ke bike rally na ke benta ke roi kepar pelong keseng BJP Meghalaya ya ke program penrung dekot Agaru Hills ya shim benta organizational in charge keseng na Meghalaya Rupam Goswami Bat beli umin tudang ba Kejala konrat ki sangmai ke football stadium HPA Sangma Sports Complex Hatura. Tiap lok katungila poi sebekut jong tup ke bojing minta ke janmit hadu bani syamit flashay ke sengi haga jok ke po ke besi boni pi baro. The Navy gives me the opportunity to serve my motherland. The Navy gives me the opportunity to safeguard my nation.